abasore babiri bamaze kugenda basinyira ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi babiri bamaze kugenda basinyira ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri uyu mugoroba, abo kuri uyu wa kane ikipe ya Rayon Sport imaze kwibikaho abakinnyi bagera kuri babiri. N'abakinnyi babiri, umwe ni umwataka akina nimero 10, akina nk'umwataka, byumvikane ko ni umwataka. Undi akaba ari umudefenseri ukina kuri gatatu, bamwita Musore Prince, n'uwitwa Tansele Mosengo. Uyu nguyu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mutangire kugenda mwimenyereza ko uyu rutahizamu mugomba kumubona mu ikipe ya Rayon Sport. Rutahizamu akinaga mu ikipe ya Kiyovu Sport, kuri ubu yamaze kugenda asinya imyaka igera kuri 2 ari mu ikipe ya Murera cyangwa se Gikundiro, Isaro ry'Inyanza. Uyu musore yamaze kugenda atereka mu masezerano y'imyaka igera kuri 2. Ni mu gihe kandi mugenzi we uturutse mu gihugu cy'i Burundi, ni umusore wakina ikipe ya Vitalo, ni umusore yifuzwaga n'amakipe y'u Burundi agiye atandukanye, harimo Flambeau du Centre ndetse n'ikipe bita Aigle Noir. Kugeza kuri ubu ngubu yamaze kugenda asinyira na ikipe ya Sport imyaka igera kuri 2. Byumvikane ko ekipe ya Sport kuri gatatu iragakemuye, kuri gatatu ekipe ya Sport irabikemuye, kubera ko uyu musore yasinyishije Musore Prince akina kuri gatatu. Ariko byongereho ekipe ya Sport ikaba iri gushaka indi nimero 3 w'umunyarwanda uhabwa amahirwe menshi. Ninde? Ni umusore bita Udahemuka Jean de Dieu w'ikipe ya Gasogi United. Biravuga ko Udahemuka Jean de Dieu wa Gasogi United uyu nguyu nawe agomba gusinyira ikipe ya Sport mu cyimbo cy'uwitwa Ganijuru Eri. Bikavuga ko mu ikipe ya Sport nubwo Ganijuru agifite amasezerano n'ikipe ya Sport atifuza gusesa amasezerano, bakavuga bati Ganijuru turongera tumutize ubundi tugure Udahemuka Jean de Dieu. Ngayo nguko ibikomeje kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ushukurikiyeyo ninde? Abakinnyi basigaje gusinya muraza kubona mu masaha make cyase mu minsi nko ku munsi w'ejo mushobora kubona witwa Rushema Chris ndetse n'umusore bita Sebwato Nicolas, aba nabo basinyiye ekipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko ekipe y'Igihugu Amavubi yo kugeza kuri ubu ngubu yamaze kugenda irya 2 bya Algeria, 2 byo yabiriye. Umukino nturarangira ariko birashoboka ko uyu mukino ushobora kurangira ari 2. Ngayo nguko rero reka dusubire mu masaha ari imbere cyase, reka tubanze tubaramburire aya makuru. Ariko mbere na mbere abantu mwabamaze ibikorwa byanyu, mugire mugane Imena Sports Live, muze tubamamarize ibikorwa byanyu, ibiciro ni nk'ubuntu. Ushaka kwamamaza ibikorwa byawe twandikire kuri 0782447651. Ngira ngo abantu murabibona ko abantu badukurikira ari benshi, abantu bakunda ibiganiro byacu. Rero kuza kwamamaza mu rugo rw'imikino nakubwira ngo waba uhisemo neza cyane. Ariko ushaka no kubana natwe ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, nyandikira kuri nimero mbahaye ubundi ukomeze kuza ubane natwe no ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Reka rero tubaramburire aya makuru twakomeje kugenda tubagezaho gake tuje. Ekipe ya Rayon Sport itangiye kugenda ikora deal zayo bucece. Ekipe ya Rayon Sport iba ikipe ya mbere hano mu Rwanda isinyishije umukinnyi. Ekipe ya Sport kugeza kuri ubu ngubu imaze gusinyisha abakinnyi bagera kuri 2. Turi bukomeze kugenda tugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Nako kandi bikomeza kugenda bivuga ko ekipe ya Sport hari abandi bakinnyi nabo iki cyumweru kiri buze kurangira ekipe ya Sport imaze kugenda isinyisha. Dore ko ari ekipe kugeza kuri ubu ngubu iri kwitegura umukino igomba gukinamo n'ikipe ya Young Africans. Ekipe ya Sport ikomeje kugenda yitegura, rero akaba ariyo mpamvu ikomeje kugenda isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Turaza guca muri ikipe ya Rayon Sport, ni mu gihe ariko kandi turaza guca no mu ikipe y'Igihugu Amavubi. Kugeza kuri ubu ngubu bari gukina umukino bari gukina n'ikipe ya Algeria. Wenda tushaka kuza gusoza ikiganiro uyu mukino warangiye, tuza kubabwira uko bimeze. Ni byinshi tubuze gukomeza kugenda tugarukaho. Turaza guca no mu ikipe ya APR Football Club, dukomeze kugenda tureba amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya APR Football Club. Ni byinshi tubafitiye. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ubundi ugakora konzogera kugira ngo uko duse ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikira mu ba mbere. Ni byinshi tujye guheraho. Reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Sport yatangiye kugenda yiyubaka gake. Ni ikipe ya Sport kugeza kuri ubu ngubu yamaze kugenda isinyisha abakinnyi bagera kuri 2. Umusore bita Mosengo Tansele, umusore w'umukongomani, ni umusore abakomeje kugenda yigaragaza muri shampiyona akinira ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu musore yamaze gusinyira ikipe ya Sport igihe kingana n'imyaka 2. Ni ikipe ya Sport byumvikane ko uyu munsi amafaranga sinzana ikipe ya Sport yakuye amafaranga, kubera ko uretse kandi kuba yakomeje kugenda isinyisha abakinnyi. Wenda turi bukomeze kugenda tugarukaho muri rusange turambura amakuru. Iyi kipe ya Sport
yamaze kugenda iha amatike y'indege abakinnyi b'abanyamahanga bari bari muri ekipe ya Rayon Sport, bari bakiri i Kigali batari bakabona uburyo bataha. Yabahaye amatike y'indege ariko kandi bumvikana ko bagomba gutaha ku wa mbere. Ubwo hari ibyo ekipe ya Sport igomba kuganira nabo, kubera ko bose yego nibyo bakeneye gutaha bakajya iwabo bakajya kuruhuka, ariko hari abagomba kugaruka mu ekipe ya Sport ari abakinnyi bayo, hari n'abekipe ya Sport ishaka gusesa amasezerano nabo. Ibyo ngibyo rero nibyo ekipe ya Sport ibabwira iti biramutse bibaye byiza mwagenda ku wa mbere, byose twabirangije, muzi yuko gahunda zose cyase muzi ikigiye gukurikira. Kugeza kuri ubu ekipe ya Sport iravuga ko n'ukwezi kwabo kumwe igomba kukubahemba, ariko kugeza kuri ubu ngubu iba ari mu kwezi kwa 4 ndetse n'ukwezi kwa 5. Iravuga iti rero turashaka uburyo tubahemba ubundi mugende, ekipe ya Sport imaze kugenda ibahemba. So nibyo tugiye gukomeza kugenda tugaruka muri iki kiganiro. Niba kan subscribe ukarakoze kunzogera, warakoze amakuru uzaza uyabonera ku gihe. Reka duhere muri ekipe ya Rayon Sport. Uwitwa Musengo Tansele yabaye umukinnyi wa mbere wasinye ekipe ya Rayon Sport. Ahagana ku isaha saa 10 nibwo twamenye ko uwitwa Musengo Tansele asinye amezi agera kuri 2 muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Musengo Tansele ni umusore wakinaga mu ekipe ya Kiyovu Sport, ni umusore ukina ku 10 cyangwa se ashobora no guca ku ruhande, ni umusore w'umuhanga, ni umusore uzi umupira, ni umusore ufite bagari cyangwa se ufite igihagararo, ni umusore nyine navuga ko wabaye inkingi ya mwamba mu ekipe ya Kiyovu Sport, by'umwihariko mu gihe ekipe ya Kiyovu Sport yari isumbirijwe ishaka iri hafi gusubira mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore yakomeje kugenda afasha ekipe ya Kiyovu Sport, kugira ngo abantu mwakomeje kugenda mubibona ko ekipe ya Kiyovu Sport bwari gezeho byari bikomeye. Yahise itangira kureba uburyo yazana aba basore, ndetse imuha n'igitambaro cy'ubukapiteni. Ni ibintu ubundi kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport muri cyagiye yakubitwaga amajya n'amaza yari witwa Jihad, umuzamu w'ikipe ya Kiyovu Sport. Jihad Nzeyirwanda niwe ari kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport. Barareba bavuga ati rero reka turebe uburyo twazana Tansele, turebe uburyo yakomeza kugenda dufasha. Bajya muri Congo bajya gushaka uwitwa Tansele, aragaruka arabafasha kubera ko yari afite lisansi yabo, ariko yaragiye nyine bya bintu byo kwivumbura kubera ko ikipe itari bafashe neza. Tansele atakazi aravuga ati ntago naguma mu ikipe ya Kiyovu Sport itari kumpemba, arigendera. Nyuma ekipe ya Kiyovu Sport ibonye ko ikomerejwe, ibonye ko ibihano yafatiwe nta buryo bwo kongeramo abakinnyi, yibuka yuko ifite abakinnyi bakomeye yakagombye kubiri gukoresha bafite amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport. Iravuga iti rero reka tuzane Tansele turebe ko hari icyo dufasha. Tansele nubwo buryo yagarutse mu ikipe ya Kiyovu Sport, bamwemera kumuha igitambaro cy'ubukapiteni, amafaranga yaboneraga ku gihe, maze ubundi ikipe ya Kiyovu Sport irongera igaruka mu bihe byiza. Musengo Tansele abantu mu minsi yashize bamubonye yambaye jezi ya Omar Nyingi, defenseur w'ikipe ya Rayon Sport. Yumvikane ko ni umuntu bakominikana kubera ko uyu Tansele avuga igifaransa, Omar Nyingi nk'umusenegale nawe avuga igifaransa. Ahangaha rero umusore bita Musengo Tansele bamubonye yambaye jezi y'ikipe ya Rayon Sport ari kubyina, abantu batavuga ati nta gushidikanya ko uyu musore uko byagenda kose nawe yamaze kuba umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi base bavuga ati kuba uri umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport ukagaragara wambaye jezi y'ikipe ya Rayon Sport, ahangaha hari icyo biba bishatse kugenda bivuga. Musengo Tansele yaje kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, bumvikana ko cyangwa se we ababwira yuko yifuza agera kuri miliyoni 20. Baramubwira ati Tansele miliyoni 20 ntago tuzigura, niba wumva bishoboka genda usesa amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport uze tuguhe miliyoni zijya kuri 11. Tansele aragenda asesa amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kuri uyu munsi nibwo Tansele diru yaje gupfundikirwa, ekipe ya Rayon Sport yemeza ko Tansele ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Tansele yamaze kugenda asinya imyaka igera kuri 2 ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko ikipe ya Rayon Sport itakaje muhirekere ku 10 izanye Tansele, nubwo muri ikipe ya Rayon Sport hagikomeza kugenda havugwamo n'abandi bakinnyi. Tansele ni umwe mu bakinnyi navuga yuko bari bafite amazina cyangwa se n'umwe mu bakinnyi navuga ko bakinnye amakipe agiye akomeye, kubera ko uyu Musengo Tansele yakiniye ikipe bita Vita Club, ni ikipe ikomeye muri Republika Demokarasi ya Congo. Ni umusore uretse kandi ikipe ya Vita Club, uyu Tansele yakiniye n'andi makipe agiye atandukanye, harimo ikipe yo muri Congo Brazzaville yitwa AS Toho. Yakiniye ikipe bita AS Toho, nayo ni ikipe ikomeye cyane. Uyu musore yarayikiniye. Ni umusore Tansele yakiniye amakipe agiye atandukanye muri Congo. Ni umusore muri rusange navuga ko ekipe ya Sport yayikeneye, kuko ni umusore ufite icyo bita experience. Ni umusore ufite experience, rero ashobora kuzagira ibyo afasha cyane cyane ikipe ya Sport
mu mikino igiye kwerekezamo ya CAF Champions League. Mvuye kuri Mosengo Tansele wakomeje kugenda akinira ikipe asinyira ikipe ya Sport. Wenda reka mbabwire amakipe yasinyiye Mosengo Tansele. Uyu nguyu yakiniye ikipe ya Saint Eloi Lupopo, ni ikipe y'Irubumbashi muri Congo Brazzaville. Ni umusore wakiniye ikipe ya AS Vita Club, yakiniye ikipe bita AS Maniema, akinira ikipe bita AS Toro nayibabwiye. Kuri ubu ngubu rero yakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport, akaba akomeje kugenda yisanga mu ikipe ya Rayon Sport. Nguwo umusore wamaze kugenda asinyira ikipe ya Rayon Sport, nguwo myugariro umukinnyi ukina ku 10 ugiye kujya afasha ikipe ya Rayon Sport, bamwita Mosengo Tansele. Impamvu nari mvuze myugariro nuko ngiye kubabwira na myugariro wamaze kugenda asinyira iyi kipe ya Rayon Sport. Myugariro wo mu Burundi nawe wageze mu Rwanda ku munsi w'ejo, nibwo yageze mu Rwanda. Kuri uyu munsi ibiganiro byagenze neza n'ikipe ya Rayon Sport, nawe ahita asinya imyaka igera kuri 2. Ni umusore ubusanzwe ukina kuri gatatu, ni umusore bita Musole Prince Michael. Uyu afite mukuru bita Michael, bamwita Musole Alo. Ni umuhungu ufite kandi muri umuna we wundi ukinira ikipe bita Igonwal. Ni umusore muri rusange wakiniraga ikipe ya Vitalo. Kuri ubu ngubu rero akaba akomeje kugenda asinyira ikipe ya Sport igihe kingana n'imyaka 2. Uyakina kuri gatatu, akina kuri gatatu. Ekipe ya Rayon Sport yari ifite witwa Ganijuru Ishimwe Eri ukina gatatu, ikagira Bugingo Hakim wakinaga gatatu, ndetse n'umusore bita Fabrice. Kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Ganijuru aracyafite amasezerano y'umwaka mu ikipe ya Rayon Sport, nubwo yari yaramutije mu ikipe ya Vision, yamanutse mu cyiciro cya 2. Biragoye ko uyu musore ashaka kuzajya gukina icyiciro cya 2. Birashoboka ko ku kigero cyo hejuru uyu Ishimwe Ganijuru ashobora gusubizwa mu ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se ekipe ya Rayon Sport ikaba yafata icyemezo ikongera ikamutiza. Ibyo birashoboka cyane, ariko biravugwa ko uyu muhungu kugeza kuri ubu ngubu agomba kugarurwa mu ikipe ya Rayon Sport, agomba gusubizwa mu ikipe ya Rayon Sport, noneho akaba ari umusimbura w'uyu mugabo w'umurundi bita Musole Prince. Niko amakuru akomeza kugenda atubwira. Nubwo ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu yashakaga n'umuganda ukinira ikipe bita Bull bita Mwele Nicolas. Ekipe ya Sport akomeza kugenda nawe imwifuza, bivugwa ko ari umwe mu bakina ikipe ya Sport ikomeje kugenda yifuza, ariko gusinyisha uyu muhungu bita Musole Prince bise bishyira akadomo yuko ikipe ya Sport itagisinyishije uyu mugabo bita Mwele Nicolas. Ni mu gihe kandi ikipe ya Sport kuri gatatu yashakaga umusore bita Udahemuka Jean de Dieu. Uyu we birashoboka ikipe ya Sport ishobora kuzana witwa Udahemuka Jean de Dieu, ariko igihe ikipe ya Sport yafata icyemezo cyo kuzana Udahemuka Jean de Dieu, ni igihe bafata icyemezo cy'uko Ishimwe Ganijuru bagomba gushaka indi kipe n'ubundi bamutiza. Ibi birashoboka cyane kuri ikipe ya Sport ko ishobora kongera gufata uyu Ganijuru ikaba yakongera ikamutiza, ahubwo none ikagura uyu musore bita Jean de Dieu Udahemuka w'ikipe ya Gasogi. Umusore ukina neza gatatu, umusore ukina neza gatatu, kuko ubundi muri Gasogi aba ari gukina gatatu. Umuhungu nanone awazamukiye mu ikipe ya Sport bita Axel Iradukunda ari gukina kuri 2. Ibana kabisa izo mpande z'ikipe ya Gasogi ziba zigenda. Ngayo nguko rero abo nibo bakinnyi navuga ko bamaze kugenda basinyira ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore Prince ndetse na mugenzi we Mosengo Tansele bamaze kugenda basinyira ekipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi utahiwe, undi mukinnyi ushobora kuza gukurikira aba bose bamwita Rushema Chris. Uyu Rushema Chris ashobora kuza kwiyongera ku mu defenseur bamaze kugenda asinya, ariwe uyu musore Prince, kubera ko Rushema Chris kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya APR amubwira iti we Rushema Chris rindira turebe ko byibuze ikipe ya APR iza gusohoramo umudefenseur umwe ubundi tubone ko gusinyisha. Ahangaha biravuga kwitwa Yunus ashobora gusohoka cyangwa se Clement akaba yasohoka. Ayo ni amakuru akomeza kugenda avuga, akavuga bati aramutse asohotse umwe muri bo, ubwo byumvikane ko Rushema Chris urahita winjira mu kipe ya APR Football Club. Ariko amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko umujyanama we ari nawe mutoza we bamwita n'umutoza Afami ya Lotifi aramubwira ati wowe urajya mu ikipe ya APR Football Club, urajyayo hari Yunus, wenda tubare ko wenda Yunus agiye, nagenda harasigara Clement, hari Aliswan, wa musore we uzakina ryari, waje mu ikipe ya Rayon Sport kariho ushobora kubona amahirwe yo kuba wakina. Kubera ko mu ikipe ya Rayon Sport aramubwira ati Omar Nyingi agomba kugenda,
Omar Nyingi araza gusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport naramuka abyemeye. Bakamubwira ati Youssou Diagne yasabye ikipe ya Rayon Sport ko basesa amasezerano. Byumvikane neza, Youssou Diagne we niwe wisaba ikipe ya Rayon Sport abwira ati bibaye byiza munkundiye mwareka tugasesa amasezerano. Ariko ikipe ya Rayon Sport iramubwira iti rero ntabwo byakunda ko dusesa amasezerano, ntabwo byakunda, niba ufite ikipe kwifuza genda ize itanga amafaranga ubundi tukurekure. Bikavuga ko Youssou Diagne ashobora kuzasohoka muri ikipe ya Sport cyangwa se akaba yahaguma kubera ko ni umusore bivuga ko kugenda bivuga ko afite amadil menshi. Uyu mutoza akamubwira ati rero wowe icyaba cyiza wasinya mu ikipe ya Sport kubera ko uzakina, kubera ko niwe munyarwanda na kabange nzaba mfite kandi uzabona amahirwe yo gukina. Birashoboka kuri uyu musore Rushema Chris ku munsi w'ejo dushobora kubona nawe ikipe ya Sport imusinyishije akaba umusore wa gatatu ekipe ya Sport iraza kubikomeje kugenda isinyisha. Ekipe ya Sport atangiye kugenda isinyisha gake gake. Byumvikane ko abandi bakina ikipe ya Sport iri kwifuza uretse uwitwa Joseph Sake, abandi bose bari mu makipe y'ibihugu. Joseph Sake ni umusore ikipe ya Sport akomeje kugenda yifuza, nubwo yakomeje kugenda avuga ko n'andi makipe amwifuza, harimo akipe bita Anatozis yo mu gihugu cya Chypre n'andi makipe agiye atandukanye yo hirya no hino. Uyu musore bikavuga ko Joseph Sake l'equipe ya Sport ikomeza kugenda imushaka kubera ko umutoza uyu Latifi yakomeje kugenda avuga ati uyu musore ni umwe mu basore nifuje ni mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ni umusore nari komandinze ni mu ikipe ya Mukura, ndetse ikipe ya Mukura kugeza kuri ubu ngubu nayo iramushaka. Akavuga ati ariko njye ndamutse mubonye byaba ari byiza. Ni umusore kugeza kuri ubu ngubu aracyari i Kigali mu Rwanda. Ni umusore ari kwitegura gukina imikino ya pre-season. Witwa Cyucyuri uwahoze ari umusifuzi nako Cyucyuri ari gutegura pre-season igomba kubera kuri Tapi Rouge ndetse no kumumena. Ni pre-season izakinwa n'abakinnyi badafite amakipe, kongera amakipe nka za Jeunesse mu cyiciro cya kabiri n'abandi bastari nka kipe yo muri bita Brazil yirubavu n'amakipe agiye atandukanye. Aha ngaha rero birashoboka ko uyu Joseph Sake amakuru akomeje kugenda nkurura nuko ashobora kuzaba ari ikipe ya Kwizera Olivier bayita you never know. Ndaza kwibuka neza ukuntu ikipe bayita, ariko iyi kipe birashoboka yuko ashobora kuzaba ariyo kipe arimo. Biravuga ko rero akiri mu Rwanda, ariko ikipe ya Sport igikomeje kugenda igirana ibiganiro nawe ku buryo ashobora gukomeza kugenda ayerekezamo. Ntabwo ari we gusa, abandi bakinnyi benshi bari mu ikipe y'igihugu, abandi bakinnyi benshi ikipe ya Sport ikomeje kugenda yifuza, uretse Uwumukiza Obed ekipe ya Sport kwifuza, ariko ufite umwaka w'ikipe ya Mukura. Uyu musore afite umwaka wa Mukura, ndetse n'umusore bita Sebwato Nicolas. Uyu we nta kipe afite, ikibura nawe n'amafaranga. Rayon Sport ivuga iti Sebwato Nicolas nawe mu gihe cya vuba turagukora mu ntoki, ubu uri umukinnyi wacu, uri aho ngaho witegura yuko shampiyona nitangira Sebwato uzaba uri mu ikipe ya Rayon Sport. Aha ngaha bikavuga ko ikipe ya Rayon Sport abandi itegereje bari mu makipe y'ibihugu, ayitegereje abakinnyi babiri b'ikipe y'igihugu y'Abarundi. Ni abasore bakinira ikipe y'igihugu intamba ku rugamba. Ikipe y'Abarundi bategerejwe mu ikipe ya Rayon Sport harimo umusore bita Abedi Bigirimana. Uyu we deal isa nkaho yakomeje kugenda irangira kubera ko ibiganiro byagenze neza, ambwira ati nta kibazo. Nawe aravuga ati mutuze nzakina ikipe ya Rayon Sport. Bamwita Abedi Bigirimana. Uretse uyu Bigirimana Abedi komeza kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport ko deal isa nkaho yakomeje kugenda irangira, hari kuvuga umusore ariko ugifite amasezerano ikipe ya Polisi bamwita Musanga Henry. Nawe bikavugwa ko ari umwe mu basore bakomeje kugenda bifuza yuko yasesa amasezerano mu ikipe ya Polisi, ndetse amakuru akomeza kugenda tugeraho avuga ko kuba yakomeza kugenda asesa amasezerano mu ikipe ya Polisi uyu we bishoboka cyane, kubera ko muri contrat yasinye yakomeje kugenda yumvikana ikipe ya Polisi yuko nibiramuka nyine aramutse abonye ikipe ikina amarushanwa y'Afurika imushaka, ikipe ya Polisi ishobora kumwohereza akaba yakomeza kugenda agenda. Birashoboka ko ikipe ya Sport ishobora kuzabona uyu musore bita Musanga Henry. Undi bakomeza kugenda bashaka nawe ari mu gihugu cy'u Burundi, bamwitaga kwa Leonard, umusore ikipe ya Bugesera, nawe kugeza kuri ubu ngubu ari mu ikipe asori we ntago ari mu ikipe y'igihugu, yisubiye iwabo mu Burundi mu biruhuko. Abandi bakinnyi bose ikipe ya Sport ikomeza kugenda ishaka, navuga ko nta ikipe ya Sport iri gushaka, kuko irashaka kongeramo abakinnyi bagera ku 10. Kugeza kuri imaze gusinyisha abakinnyi babiri, isigaje abakinnyi bagera ku 8. Niba ikipe ya Sport isigaje gusinyisha, ubwo 8 nyine nawe urahita ubumva nujya kubara abasore ikipe ya Sport ikomeza kugenda iteganya, mu gihe ivuga iti
abasore bagiye batandukanye nka Ombolenga Fitina na Aimable mushaka mwerekeza, muzana amakipe bashaka tudiringe tubarekure mugende. Iyo ni ekipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko ibikomeza kugenda bivugwa by'umwihariko kuri ekipe yambara ubururu n'umweru. Ekipe ya Rayon Sport akaba ari ikipe nyine iri ku isoko ikomeje kugenda ishaka abakinnyi bazayifasha by'umwihariko mu mikino nyafurika ya CAF Champions League. Kugeza kuri ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kugenda itsindwa ibitego bigera kuri 2. Igitego yamaze kugenda itsindwa n'igihugu cya Algeria, ubwo mbacishijemo nk'abana ba updatinga kubirebana n'ikipe y'igihugu Amavubi. Kubirebana n'ikipe ya Sport nibyo twakomeza kugenda tuvuga. Ni ekipe nyine ikomeje kugenda yiyubaka, ni ekipe iri gushaka uburyo byibuze izaba imeze neza mu mikino nyafurika ya CAF Champions League. Yumvikane ko rero ku bakunzi b'ikipe ya Sport mwishimire abakinnyi babiri ekipe ya Sport imaze kugenda isinyisha. Reka mashimire dusubire ibiganiro byacu bindi biri imbere. Reka mbabwire ngo nge Dani Modric, amakuru nk'aya ngaya ntazigera cyangwa se ntuzigera uyabura hano ku Mena Sports Live. Niba arakoze subscribe ukaba arakoze kunzogera, uzakomeza kugenda ubona amakuru meza, amakuru agezweho kandi ku gihe.